Kwiragwo ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na gutire mundu wendete murimu ukimunyita. Na nikio thabari itu muthenya wa umuthi iratutwara nginyagia kundu kuwikaine ta Githurai gia 45 guku ari county ya Nairobi kuria tucemanitie na mutumia uyu uria ugumirwo ni king'uki kia murimu wa cancer. Mwiroreri Itikia Kanorege mutumia uyu na uria uikaine ta Rachel anyitirwo ni cancer ya nyondo ciake cieri na iria ciacokire gukorwo ikirutwo o cieri. Undu uyu ugituma akorwo akihinyiririka muno thiini wa muturire wake kona ona dawa cikoragwo ciri thina. Ruru niruo rugendo rwake rwa murimu wa king'uki giki kinene gia cancer. Iyo growth yarutirwo haha nikyo njikiritwo ino igoka nginya haha arafu ino ru yake riri ino ni nyondo ire ndarutirwo riu hana uguo ndire nyondo but hii naona itanisumbua juu iko na joto sana na shinda zote nimwekelea kitamba baridi hata ukiwekelea mkono hivi utasikia iko joto sana alafu imefura bado nimefura ndani so nikilinganisha na hii nyingine venye ilikuwa sio hivyo hii iko hii itakuwa na shida. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Castro Media na mwiroreri wa Gikuyu Flavor TV tukunyite ogeni guku gwitu na muthenya wa muthi ntucerete guku kwa mundu gwitwo Rachel agikorwo nduramuririkana he hindi twekete interview yake ari na cancer ya nyondo na agikorwo agituika wa kurengwo nyondo riu ari na nyondo imwe na ntwamucerera ringi kuonania racokire thibitari na maundu macio kana uria kurathire na mbere na gutwerethera reke twambe tumunyite ogeni guku gwitu no mbere daya reke mundu gwitwo Nyarari ya Muranga amugeithie kuma kuria kwa Gikuyu Flavor Media. Karibu sana. Asante sana mundu gwitwo Castro na ngunyitwo geni ringi mwiroreri wa Gikuyu Flavor Media undu mwe na Castro Media na nguririkanie o ringi agikorwo koragwo kirorera video citu na ndio urakorwo subscribe no hinye notification bell nigetha hindi ciothe tuki upload video jero wekoragwo kiri wa mbere gukorwo ukimiamukira nie njitagwo Nyarari ya Muranga no togwo Castro ikorwo gigutariria ni turikite gucerera madam ukiri haha na uria wakiri na thina na gikorwo agithie akirengwo nyondo imwe na nikio tumuceire muthenya wa umuthi aikorwo agigitwira kuma hindi yo nginyagia thaa ici rugendo ru rukoretwo ruhana ata. Karibu sana. Asante. No nyende ugeithie mwiroreri na muririkanie witagwo atia. We mwega mwiroreri kwa maritwa ngitagwo Rachel K. Rachel Kariuki, Rachel Nyokabi Kariuki na TikTok ungienda kunyita kuu no unyite na Rachel K cancer patient. Yes. Gwiciria mwiroreri ugurake no muthi tukire studio-ini twacera guku kwa Rachel tondu ni akoretwo thibitari no tutanakinya hau ha thibitari Rachel ri ndatigireire wina kiria ugitanya muno kuonana na mundu gwitwo Mugathe William Ruto na ugikorwo ni ura push muno twakuonaga kuria na federa ndiwe maundu macio macokire makihana atia. Maundu macio ni mahanire ta mamba ndahanire ta ndamba kumaikeria moko ni ndaiguire TV ni mwe ati William Ruto ni aroka haha kiria nyaroka 45 Githurai 44 na kanithera thiaga ni athire na nie ngicomoka na kibau giki giakwa ndekirite nguo cia federa na ngikinya na ngithi na ngitonya kanitha na ngikara thi ndaikara thi ri he muthigari umwe wokire no na hare geti ni ukihituka ni unathi ugasachwo riu ndathire ngiuria mundu umwe ngimuria neza nikaka mari popote ngiroi ndaikara thi guguthi kuiga kafau kauthire ndaikitie nguni-ini ndiarutanitie ngioka ngirwo ni muthigari simama nini umebeba simama ngimura ni kibandiko ati kibandiko hebu simama twende nje tugithi hau nja agita muthigari mwenzake akijuria atiriri umekuja hapa kufanya nini ngimura mimi nilikuwa natamani sana kuongea na president akijira to hiyo kibandiko ngiruta ngimuonia athoma akijira yenyewe hiki tujaandika vibaya si unataka kuona president ngimwira yeye akijira simama hapa riu kanitha yo ri uria kapeti thia kuma kahema-ini nigetha tonye kanithari ndathire haria president ambire gutonya nigetha coke thi kanitha hau niho nderirwo njeterere hau ndugame ndimweterere hau na muthigari akijira na usitoke hapo mama umesikia ngimwira yeye nimesikia nie ndaikarire hau tu na kibandiko giakwa akinegera mundu ngianjigire ndenderea guikara hau ri he mundu mokira akijuria atiriri unashiriki hapa ngimwira hapana agithia kira thigari ingi thigari icio ni ciocokire kunduta nja muthigari umwe akijira mama tunaweza tukaenda pale nini pale pa kuingilia wakufanye search tena alafu ndio uingie ngimwira ni sawa ndakinya hau ri
Ndauma nigetha njuke njikwo search riu ndauma nje nigetha ndonye ri muthigari akiuga hebu simama hapo wewe kwanza ushiriki hapa haushiriki hapa uende kabisa na uende kabisa. Ngimwira ni sawa afande, githi ngiuria mundu ungi hau ngimwira afande mimi nimenyang'anywa kibandiko changu kiko huku na nimeambiwa niende. Akijira afanye hivi enda urudi saa 6 saa 7 kanisa ikiisha. Riu niragetereire na ndia succeedire kumwona no ni akihitukire hakuhi nanie pio ndimo yakwa niyo yandeithirie ngwicira ni mwonete video-ini ndamuoire video ndoire video ira mundu yago uguo alikuwa karibu sana nimeziweka huko kwa mtandao. Riu ndamwiraga Mr President nimenyang'anywa kibandiko changu niitishie hapo. Riu acio ngicoka riu guthina kuu thine gwitia kibandiko ngirwa ati yambe njikare nginya ati ngoka rucio. No ndi ndang'eng'anire muno ngitonya kuu thiini ngira mundu ngi wari kuu akinjira usubiri tu mpaka tuangalie mwenye anaangalianga hizi vitu. Nini ndanogire na ngitiga kibandiko kiu na ngithie mucii. After 1 week Sunday ria afuatite ndathire kanithio ni ya JJ. Ni ndathire not JJ ni 44 ni juni ya JJ hau round about ni haria mbere. Ni ndathire na ni maigataga andu muno makauga we si wa kanisa wewe si wa kanisa koguo nyambe njoke hanini njuge atiri mundu tari wa kanitha yanyu twega kuingatwo ogondoka kanitha yanyu tondu no ko hihi agioka ringi ne gutweka ki mushirika wanyu ni maigataga nginya iritu ingi muno mari hau no ni mokire magitonya na MCA wao muiritu. Riu ni ndacokire ngithigira muthigari uria ndakorire hau geti ni ndatonya kanitha Sunday rucini tene. Ngimura naomba tu usaidizi wako, mimi niliwacha hapa kibandiko changu nilikuwa nataka kumuona president lakini nikazuiliwa na hiyo kibandiko ikabaki hapa. Akijira ngoja mwenye anakujanga ataangalia. Riu ucio muthiri ucio atonya audio akiuga niki arecho ngimwira ni gia kwagithia kindehera kijira niliona tunatupanga vitu mingi sana lakini yako vile niliona imekaa siwezi tupa akinegera. Riu no ni ndatiganira story cio kwanza ngiamba gushughulika na maundu ma thibitari. Ukugaga horo wa 44 kanitha wa JJ ukoragwo wi Kahawa West. Ni akire Kahawa West. Kahawa 44 Kahawa West hau round about ni ri hau mbere hau. Ira ruto okite kanitha-ini ya dari ku na Federa full. Haya hindiria twari nawe mundu gwitwo Rachel ri ni warengetwo nyondo imwe na ukionia na ni wonagia nginya arumiriri aku kuria mwena wa TikTok na ni watwirite horo wa hena kawoibo uraigua riu ndirenda utwerethere process kuma riu twirigane utwerethere process ya urigitani waku na haria maundu makinyete nginya ihinda riri riu kanyamo kau nigathire gakurita tonda kamenyire January last year na ni kwaga mbeca ndatwire thia njuga nyako tafadhali nisaidie mugithi video-ini ciakwa hau thini mukuona saidia mimi ni mama wa miaka 52 na niko na kansa na ninaomba usaidie mimi mama wa kansa kuna kakitu kamemea hapa na operation yangu inataka 15k nisaidie chenye utaweza na Mungu atakubariki na ngamwira na already umebarikiwa ndiaigwe kanire ngigeria kuhoya dia succeedire no rwe ni chief yakwa ni acokire tondu gwatwikite atiriri ati ni njikitwo kanyam kauga ni njikitwo operation ya tiru ni chief ikorogwe thimeire mundu muhiano ke motherapy mundu aheagwo 6 icio karihiro ni NHIF he mwaka icio ngiokerihira haya biopsy harire ugukorwo ya nini cio ogori wigete na igire na ni wikite ni uguo icio ngiru kuruta muhuko no ndagire mbeca pio na ngihana ruta ndamba gwikara uguo no ni ndatinda ngihoya mtandao-ini ngatinda ngihoya na ndionire mundu wa kundeithia no ru ndacokire ngicoka ngioya nyamu yakwa ngithii Kenyatta ndamerire atiriri ndirenda munjire atiriri nyamu maundu maige ndathi kwa apply ikarege kagwa ni njikite atia ni njikite undu ucio ndathi kwa apply ngero ni ndiwikite riu ndamerire juni sijui kisungu niambieni ni kitu gani ambayo chenye mliniambia mlifanya ngiro ate ulitolewa nini ulitolewa kanyama hapa ngemwera mimi nilitolewa nini 2021 sijaitoa tena riu mathi mafuata niguo monire ni kweli ndiekite atia ndirutete to ndamiria mimi hiyo sijawahi lakini unaona sasa yenye unasomewa na kisungu juu daktari sana apply na kisungu so na mimi nikipeleka inanionyesha ati pole inasema sorry haitaweza kuapprove juu umeshafanya sasa niliangalia nikasema niulize na Kiswahili hiyo ndio ni nini sasa wakati waliniambia hivyo nikawaambia hapana mimi sijaifanya hiyo sasa wakati nilifuatilia kabisa nikaambiwa ni kweli sijafanya ndio sasa nikaambiwa hiyo biopsy itatolewa sitatolewa nyama yote itatolewa kwa biopsy kwanza kaende kapimwe juu sasa daktari alikuwa ameandika kanyama kote katolewe kaende kapimwe kakiwa kote naye nikifika theater naambiwa penye hiyo imemea itafanya ni breed sana kwa hivyo sitaenda theater ndogo nitapelekwa kubwa
naambi daktari anasema enda ukanzo hii. Nikaenda nikakanzo tena nika-apply ingine. So daktari wa mwisho akasema nipelekwe nifanywe ultrasound at the same time natolewa nyama. Nikifanywa ultrasound inatolewa. Na hiyo ndio sasa nili-succeed, nikalipishwa 15k na nikaenda kuichukua date 27. Date 27 ni December. Hapo ndio niliambiwa ni kansa imerudi na nitaacha hizo makaratasi na nikaitishwa picha zingine, nikafanywa mammogram. Nikafanywa mammogram ya hii matiti ingine na nikafanywa CT scan na ingine sijui ni gani nilifanywa nimesahau. PET scan. PET scan ni picha kubwa sana inalipwa 52,000. So after nilifanywa hizo zilikuwa zinaonyesha ni kweli nimeathirika tena na ugonjwa wa saratani. So hiyo date 27 wakati nilirudi daktari alisema nirudi ile wakati ambaye niliambiwa siwezi kumbuka masaa. Umekuta kama nimemeza dawa. Siwezi kumbuka siku. Lakini venye nilirudi majerira atiriri. Utaacha vitu zako zote hapa, utuletee picha zote zenye ushawaipigwa na result zako zote utuache tu discuss. Kawaida ya madaktari wetu wanafanyanga hivyo. Daktari hawezi kukuamulia akiwa peke yake. So wakadiscuss, wakasema tutakupigia simu siku ya kukuja. Sasa mtu upigiwa simu anaambiwa kuja. So ile siku nilienda, huyo daktari venye nilimkuta akaanza kusema tukae hapo tupange laini sasa tukae kulingana na vile tulikuja. Anaitwa Dr. Abdi. Sijui Abdalla ama Abdi, mzuri sana. Akaniambia, nikamwambia unajua tunangoja breaking news kutoka kwako. Hivi tumekaa usifikirie tuko na raha, ni breaking news. Akacheka akasema hata msikuwe na shaka. So akasema nani wa kwanza? Ni mimi. Nikaitwa ndani. Kaambiwa juu daktari alikuwa amesema kama hiyo ugonjwa imezambaa kwa mwili kabisa, hatutakufanya operation yeyote. Lakini tutakupatia dawa, chemotherapy, na sasa huko kwingine after chemo ndio mtu huambiwa atafanya nini. So mimi venye nilienda nilikuwa tunasikia tu kama ataniambia breaking news, kansa imezambaa mwili wote. But akaniambia Rachel, uko raki sana, tunaenda kufanya upasuaji na hiyo kitu tunangoja daktari wote tukuje tufanye nini tukuambie. Sasa mimi nikapelekwa room nyingine, nikakuta daktari sasa wako huko. Wakaniambia akaniambia unajua nini, unaenda admitted leo. Ilikuwa tarehe 7 hii mwezi yenye imeisha. Nikamwambia leo, akasema unaadmitiwa leo. Enda ward number 5A. Kawaida huko sisi huwa tunaadmitiwa hivyo. Kenyatta kama umepatikana uko na hiyo ugonjwa na sio vile ati mtu mgonjwa atapelekwa ati mnabahatisha atakuwa admitted ama hatakuwa admitted. Huwa wanaambia mtu kuja siku fulani kwa ward number fulani. Na unaambiwa kadi yako inaandikwa uko supposed kuwa admitted. So hiyo kadi ndio utapita nayo kila mahali So mimi nikaangalia daktari nikamwambia, "Are you sure?" Akasema, unaenda admitted ward number 5A. Na mimi siku hiyo unaona kama sasa hatuna stima. Simu yangu niliwacha. Na nikaenda kama kawaida venye nitaenda nirudi. Lakini nikawaambia hapana. Mimi sikukuwa nimejipanga, niko na kifunguu na simu iko home. Akaniambia basi kuja kesho. Kesho yake ni tarehe 8. Hapa babangu alikufa tarehe 3. Na hiyo ndio mambo yenye imenipata sasa huko mbele. Nikawa nimechanganyikiwa sana. So nilikuja nyumbani, nikaambia mtoto wangu, nimeambiwa nitakuwa admitted. Kansa haijanizambaa kwa mwili, kwa hivyo nitafanywa upasuaji. Sasa nilifanya vile daktari alikuwa amesema na nikaenda kwa ward kesho yake asubuhi. Hiyo ward number 5A. Ambapo ilikuwa tarehe 8, nikafanywa upasuaji tarehe 9. Hiyo tarehe 9 ndio babangu alikuwa anazikwa. Sikuhudhuria hiyo mazishi. Mwiroreri angikorwo ni rita rĩaku rĩa mbere kwĩrorera video ĩno, hena video ĩngĩ twekete ya Rachel hau gabere. Hĩndĩ ĩyo arengetwo nyondo ĩmwe na nĩ ageragia mũno kũgeria kuonana na mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto nĩgetha amwĩre maũritũ marĩa
andũ a cancer mahĩtũkagĩra, na hau nĩho twa notice na tukimwetha nigetha tukorwo tukiaranĩria nake na maũritũ marĩa ageragĩra, no onake ndamenyaga atĩ cancer ĩyo no ĩcoke mwĩrĩ na ĩgĩcoka nginya nyondo-inĩ ĩyo ĩngĩ, na ũguo aratwerethera ũguo tũraria nake nĩrĩga gũthiĩ thibitarĩ na akĩrengwo nyondo ĩyo ĩngĩ. Rachel, hena kanyamũ ndĩrona haha, ndiũĩ kana no werethere mwĩroreri kanyamũ kau nĩ gagwĩka atĩa gaka, ũkĩoya ũmuonie nĩgetha I understand. Kanyamũ gaka rĩ, kanyamũ gaka getagwo drainage, inaitwa drainage. Hii pipe venye imekuja hivi, imekuja imeingia kwa mwili yangu. Eo growth yarutirwo haha, nikio njikirĩtwo ĩno ĩgoka nginya haha. Arabu ĩno rĩu ya kerĩ rĩ, ĩno nĩyo nyondo ĩrĩa ndarutirwo. Rĩu haha noguo ndirĩ nyondo, but hii naona itanisumbua juu iko na joto sana, na shida zote nimwekelea kitamba baridi. Hata ukiwekelea mkono hivi utasikia iko joto sana. Alafu imefura, bado nimefura ndani. So nikilinganisha na hii nyingine venye ilikuwa, sio hivyo hii iko. Hii itakuwa na shida. Lakini naambia Mungu asikubariki kuwe hivyo. Iko na joto kabisa. Haitakuwa, sioni ikiwa kama hii nyingine. Hii no tũtarĩrie atĩrĩrĩ, ka drainage gaka rĩ, ni nini inatoka hapo ndani? Okay. Safari ya kwanza, mtu akifanya operation sana ya matiti, kuna hii pipe inaingishwa huku ndani. Alafu sasa kama mimi nilitolewa hii na hii, aka kadogo nikakuingia hapa, na alafu hii ni ya kuingia huku ndani. Vile imeingishwa kwangu, inavuta uchafu. Si mnaona hizi pipe ni mbili? Inavuta uchafu kutoka pande hii na pande hii, inakuja inaingisha hapa. Sasa kaka drainage, hii yenye inatokanga damu. Na ikianza kutoka hivi, hiyo kidonda inaonekana imeanza kukauka na kunini. So on Wednesday next week naenda kutolewa hii. So hii ni uchafu inavuta. Iko hivyo. Umesema pipe moja imewekwa hii side ya hii matiti. Si hii matiti ilikuwa gonjwa sahi, ile ilikuwa imekatwa ni hii. Na bado uchafu inatolewa from that side. Inatolewa hii sababu ile kitu ilirudi hapa ndio nijue kanza imerudi. Ni uvimbe yenye ilikuja hapa. Ndio ilitolewa kanyama. Ndio sasa ikaenda ikapimwa, ndio sasa hiyo uvimbe ikuje. Kama si kanza singetolewa. Lakini vile ilionekana ni kanza iko, ndio maana pia ilitolewa hiyo uvimbe ilikuwa hapa na nikawekwa hii pipe. Haya, nataka direda tukorwo tuki-understand. Uvimbe ilikuja hiyo side. Uvimbe ilikuja side. No cancer irari ya nyondo eno igi. Aje sasa. Ama kenye ilifanya ukato hiyo matiti ingine ni sababu ya hiyo ni ya hii uvimbe inaenda ikizambaza nini? Hiyo kansa. Lakini sasa bahati yangu haikuingia kwa lungs. Unajua kama ingepita ingie kwa lungs hakuna kitu ningefanywa. Inaingianga kwa lungs, inaingia kwa tumbo, alafu ikizambaa hivyo hauwezi. So mimi hivi nilizuiliwa na daktari, siwezi pata, iwezi endelea, iwezi zambaa. Rachel, rĩrĩa twarĩ nawe nĩ warĩ na mathĩna nginya ma ndawa na gũcoka. Ngwĩciria Nyarari no tuonie ndawa icio, and we are lucky atĩ ũmũthĩ tũcerire kwa Rachel nĩ tũgũkĩona nginya ndio zile dawa mingi hapo. Tũgũkĩona ndawa iria ahũthagĩra, ndawa iria anyuaga. Ici nĩcio ndawa. Ici nĩ cia ruo. Ĩno dawa ĩtagwo rĩrĩ. Hii dawa inaitwa Lactose hii. Na ndio hii. Hii dawa nitameza for 10 years. Hii ni ya cancer. For 10 years. Alafu hii ni ya pressure, na kuanga na pressure. Hii si ni kumeza mpaka milele. Sasa hii nikikosa kukunywa, mambo yangu itakuwa imeharibika kabisa. Kwa sababu huwa tunaambiwa mimi nilikosa kupata dawa for 3 months. Ndio hiyo kansa ikarudi. Juu niliuliza daktari, mtu akikosa kumeza dawa, sasa hii kama ile ni ya kansa sasa hii. Inafanyikanga aje? Tukaambiwa kama unaendelea kumeza ni vigumu sana kansa irudi kwa mwili. Lakini umesha miss hata kama siku moja mbili, hiyo uko afadhali. So mimi nilikaa for 3 months bila hii kitu. Juu ya kukosa pesa. Juu ya kukosa pesa. Ndio sasa hiyo uvimbe ikaanza kunitokea hapa hivi. So hii ni ya 10 years, hizi zingine ni painkiller. Sasa ile dawa muhimu kabisa kwangu ni hii na hii ya pressure. Hizi zingine ni painkiller. Wow. Atĩrĩrĩ, Madam Rachel, no nyende tũtarĩrie atĩ hihi ona ũkĩnyuaga ndawa ici rĩ, hihi ta rĩngĩ mũrĩre waku nĩ ũkoretwo wĩ affected nĩ ũndũ wa ũguo ũkoretwo ũgĩthĩnjwo kana mĩrĩre ĩkĩrĩ o sawa? Niĩ ndirĩ affected na kũrĩa nĩ irio itarĩ.
ni kwaga ndiraga irio. Unaona, kwa hiyo video nyingine nikisema nisaidieni chakula. Sina namna ya kupata chakula. Nilirekodi hiyo siku yenye nilitoka ward tarehe 12. Juu niliingia kwa nyumba sina kitu, hakuna kitu. Nikaambia nilirekodi, hata simu yangu iko hapo. Nilirekodi nikaambia watu sina food. Nikatetea mheshimiwa wangu MCA, nikajirekodi nikamtumia. Nikamwambia sina food, nisaidie vile utaweza. Sikuweza kusucceed hadi saa hii. Niko tu hivyo, but nashukuru Mungu kwa sababu silali njaa. Juzi nilienda church nyingine iko hapa hivi. Kuna mtoto hapo alikuwa ananitembelea kwa matiti ya kwanza penye nilikuwa mgonjwa, kakijana tu. So nikaangalia nikasema sitaki huyu mtoto anikute huko kwa barabara nikiwa hii hali. Juu nika kijana rika huyu msichana wangu. Wacha nijipeleke church kwao, nikamwambiria huko. Tena mambo yangu imefanya nini? Imeharibika, nimerudi venye ulinipata. So kwa hiyo church kuna mama alininunulia unga na akaninunulia mchele hapo. Alafu sasa naye pastor akasema mtu mwenye akona kitu anipe, nikatoka hapo na 350. So niseme Mungu ni mwema sababu sijalala njaa. Wauga ugwati munene ni kwaga dawa ici. Kwaga dawa ino kwa mundu ni erutire na ndakahe mbeca ino. Itago Electrozo, si unaona ni 2.5. Inaitwa Electrozo 2.5. Hii dawa ni very expensive. Uko Texas ukienda ya 1 month ni 3000. Lakini mtu akienda Mombi House atapata na 1300 ya 1 month. Mimi naendanga hapo Mombi House na nunua 1300 kama saa hizi hazijapanda. Kenyatta bado kuna bei ya chini unakuta ni 1200. Naye sasa ni ile mambo ya NHIF, unajua venye NHIF inatufanyia vibaya juu huwezi enda apply kitu kama hii na upate na urudi nayo. Na unajua sasa upande wangu mimi fare kwangu ni shida sana. So naonanga tu beta kama niko na pesa naenda napeleka kadi yangu huko Texas. Hata wakikata hizo pesa zenye zitakatwa bora nimepata dawa ya miezi 3. Alafu inafika mahali naye NHIF inachoka. Kuchoka ni kumaanisha haina limit yako imeisha huko kwa NHIF. Alafu dawa nyingine ni hii ni ya uchungu. Hii dawa ya uchungu ni nzuri sana hii. Sijasoma sijui vile inaitwa. Sijui vile inaitwa. Hii inapeangwa mahali pengine hapo Nairobi Hospice, sijai nunua. Nikisikia uchungu sana naenda naichukua na mambo yangu inakuwa iko sawa. Hii ndio huwezi pata mtu anakupea hii. Anaweza mtu tu akununulie. Hii tena hii ni ngumu sana hii kunini. Na hii ndio sasa imebeba niseme kama uhai wangu. Lazima nimeze every day. Nikijua natoka majioni lazima nikuwe na hii tembe kwa mfuko. Niende nimeze. Unaimezanga once per day? Mara moja tu. Wow, mwerore turathi na mbere na kwaraniria na mundu gwitwo Rachel. Aetaga kuria TikTok ni cancer survivor. Rachel K. Cancer survivor. Cancer survivor no uthie kuria wone na ni ukuona ginya video icio iria ageragia gwethana na president muno makeria akienda gutariria mathina maria andu a cancer mahitukagira. Rachel ndiwe kana kuma ihinda riri riu thaa icio uguo maregete nyondo yo ingiri medication yaku ubatie gwika atia na atia nigetha riu makoro makwire riu ira cancer yaku ni yehera biu niki ubatie ne step ile ko ubatie guthie step ya bereri ngathie Wednesday thie nduto nyamu ici ndie nacio drainage thie rutwo ndarutwo ri nikucoka njiro ni ndagitari tondu he chemotherapy na ni hari radiotherapy andu ara macokithagio murimu wacoka mwiri ri okay ni first ndahirwo kemo 8 imwe ya red ici ingi cihana mai na riu ngathie njiro ni kemo cigana ngaheo aria macoketwo ni murimu ri njigua makiuga maheagwo kemo 6 ingiheo kemo 6 no ndihirwo ni NHIF ciothe tondu cirehaga 6 mwaka ni ngiheo zaidi ya hau nigukabatara njarie mbeca njoke muhuko nigetha njike atia ndikie kemo ici igiri na yo radiotherapy ri ndahetwo radiotherapy 15 na 15 ndarihirwo ni NHIF ciothe riu ndigetie radiotherapy na chemotherapy Wednesday ni ngamenya niki nguthi kwambirira wow Nyarari ni rugano rwake hamwe no mundu gwitwo Castro na no wega eroreri aria marakorwo makirorera taringi nakimenya andu kana murimu wa cancer ni ukoraga maita maingi wanyita mundu ni akoragwa akiremwo nginya taringi ni kumagara kwiyethera kindu arakorwo agibatara na ni njui no tugukorwo tugigipini namba ya Madam Rachel Hariothi nigetha mundu ngikorwo na uhoti wake akorwo agikimutaithiriria
Yep. Na ona tukimepinaga hau no nyende utuhe namba ya thimu nigetha he mundu wi hau ta ringi angiona rugano ruru ahutio auge ni aguguteithia nginya kugura dawa iyo ya cancer namba ĩrĩa ya kuhuthira no mwire mpesa ikuruta ritwa ririku. Thengiũ. Namba yakwa nĩ 0721 255 143. Chokera. Ĩkũrehe Rachel Kariuki. 0721 255 143. Ĩkũrehe Rachel Kariuki. Wow. Tucoke gwĩ kairĩtu gaka gaku. Unfortunately kairĩtu ke cukuru no nĩ watwĩrĩte kairĩtu gaku kena thĩna fulani. Ndiũĩ maũndũ macio mathire makĩhana atĩa kuma rĩrĩa rĩu twekire video ĩrĩa ya mbere. Rĩu rĩ niona ta makane ndigagwo mũno. Nĩ ndagire na accident ngĩgũthwo nyondo nĩgetha ngĩmenyeka ndĩna cancer stage 3B. Ngiuma kũmũtwara thibitarĩ. Rĩu he hĩndĩ ikaraga mwĩrĩ wake ũgathiĩ ũhinyĩrĩrĩkĩte ningĩ ũgacoka. Na nderitwo ngamũhũrithie mbica ĩtagwo MRI. Ndĩna document ciake harĩa. Mbica ĩyo thiaga ngatinda ngĩcokera ngathingera acio maratũhũra mbica ndirĩ na mbeca ngaheo mĩeri ya hau mbere ndirĩ na mbeca ngaheo mĩeri ya hau mbere. Rĩu mbica ĩyo ya MRI ko no ahote kũhũrwo rĩ nĩguo kũngĩmenyeka thĩna harĩa warĩ. Tondũ aimbire ndo ũguo akĩrutwo ndamũtwara thibitarĩ kũrĩa North Kinangop rĩ agĩkoma akĩrutwo maĩ lita 3 cia maĩ maĩru. Maĩ marĩ maritũ we tarĩ marĩ maritũ maĩ macio. Akĩrutwo lita 3 na kumania na hĩndĩ ĩyo andũ ndagĩtarĩ nĩ ciambicanaga cikauga atĩ nĩ kĩrĩa cikauga atĩ nĩ TB angĩ makauga atĩ TB mwana ũcio nĩ ahũrwo MRI. Rĩu ũhoro wathirĩire ha niĩ ndagĩa na accident tũgĩtinĩrio kĩrĩa chapter hau. Rĩu ona ndingĩkwĩra nĩkĩ mwana ũcio arwarĩte na no nyende mũno kũmenya. Tondũ rĩmwe mokaga agathira piũ ũkona nĩ athĩgwĩrĩrĩkĩra ningĩ agacokereria. Niĩ no njĩre mũndũ ũngĩrutĩra kũndĩhĩra kĩrĩa MRI ya mwana ũcio no ngene mũno nĩgetha ngĩtige gũkorwo ndĩna ihoru tondũ nĩ ndĩciragia ũndũ ũtarĩ mwega. Harĩ ũndũ ũrĩa ndĩciragia ũtarĩ mwega akũndinyĩra nyonaga arwaru angĩ makoretwo mahana kũu Kenyatta magĩthĩnio nĩ nda maumĩrĩro matikoragwo me mega. Na no nyende kũmenya tene maũndũ matanahĩngĩcana. Yana mĩaka igana? Ena 2021. Kitu 21 hapo. 2021. Nĩtwakĩigua ũhoro nĩ ndaririkana kĩrĩa gĩatũma ngũrie ũguo nĩ ndaririkana nĩ watwĩrĩte ũhoro wa kairĩtu. Rĩu thaa ici ge cukuru karathomera nĩ ihinda rĩigana atĩa kuma gathiĩ cukuru? Athire rĩrĩ athire nĩ mahingĩte tamu ĩmwe. Niĩ tamu ĩyo ndamũneire maratathi ma Kenyatta ndirĩhĩte ona teni ona ndururu. Ndamũneire maratathi ma Kenyatta ngĩmera thiĩ wĩtetere namo na ndetwo kũu thibitarĩ kũu cukuru nĩ ngũka nĩ ngwaria nao. Agĩtetera mũndũ ũcio wa mbere nĩ amũiguĩrĩire tha akĩmũtũma obici ĩngĩ. Athiĩ obici ĩyo nĩ etĩkĩrire atonye. No rĩu haha rĩ ndĩracokire ngĩmũhũrĩra thimũ ndĩ Kenyatta ngĩmwĩra maratathi maya maku ma kũhũrwo mbica rĩ nderwo NHIF yakwa no ikũrũgamĩrĩre tondũ wĩ cukuru andĩkĩrwo marũa makuonania wĩ mũrutwo. Marũa macio ona wandehera rĩ na niĩ nĩngũcoka buku mbica no ũkĩhũrwo MRI. Athiĩ rĩ kũgwĩtia marũa rĩ erirwo kwanza unajua hata hujalipata peni hata ndururu inafaa kuwa usikue kwanza kwa shule. Huo ndio erirwo na kĩro enda kwa mwenye alikukubali uanze masomo bila kulipa. Rĩu ũhoro ũgĩthirĩra hau. Rĩu mwana wakwa athiĩte ũguo nĩ araheirwo help ona heo rĩ ithe citinagio mbeca cigathiĩ kĩrĩa cukuru magacoka makaheo cash yaheirwo 8,000 ngana kĩ tabaka nicio ciandĩhire kũhũrwo mbica ya CT scan ya kĩrĩa ya gĩthũri. Hiyo ndio tulitumia yake after kutembea na nilikuwa nimesikia ninaanza naona ule mũndũ ahemaga kaigua gukorora gatarathira nikaanza kufikiria kanza imeingia wapi kwa mahuri. So nikamwambia akaniambia mam hata afadhali shule ikae chukua hizi pesa ufanye nini uende upigwe hiyo MRI. Hiyo MRI nilijilipia juu ilikuwa napigwa picha ya tumbo na inaitwa sijui abdo wote wao wanajua na ya kifua. So NHIF ilinilipia moja ikabakisha moja. Zote zilikuwa zinatakikana zikuwe kitu kama 16,000. Sini 88 ndio 16. So ilinilipia moja ikabakisha moja. Mimi kwenda kupigwa nikaambiwa madaktari ni wazuri wakaniambia hauwezi ingia kwa hii mashini mara mbili. Juu kitu yenye unataka kufanyiwa ni moja.
So enda tafuta hizo pesa zingine, ukipata ukuje. Nilikaa bila matumaini, sina namna, tukakaa tu, lakini venye alipata help akaniambia sasa chukua hizi pesa wewe enda lipa alafu ufanyiwe. Ndio nikaenda nikalipa nikafanyiwa. Ndio sasa matokeo ikaonyesha sijaadhirika sana na nini. Haijazambaa zaidi. Oitwa kirigirira ati Ngai ni aguteithia maundu mothe magirire na mwiroreri wi hau taringi no hote kana no wende kunyitirira Rachel namba yake ni raran haha video-ini ukiria ungiona umuikirie nigetha akorwo akihota gukura ndawa no wakigwa mwana ginya mahuthirire bia cia cukuru mwana ucio angiingatwo cukuru angicoka o haha turi na Rachel no gucokie thutha hanini ndonete weka ka video ka kuria waikaraga nyumba iria waikaraga it was not very good ginya kioro ni watuonagia handu igunyo cirauma no nyende twerethere wakinyire ate haha tondu haha tiho haria tuonire video-ini nima na Ngai ni mwega na Ngai ni munene reke njuge neighbor okay mundu waku no agwike maundu moru muratagwo kana yua neighbor agikuherithia no na njire Ngai agika atia akagarurania undu ucio gatuika wa kirathimo ni he thimu ndahuragirwo twaria na mundu ucio na thimu ri akanjira Suzy Meredio ngamwira haiko kwangu riu ndahuriro ndaumaga nja tugathi tukaria riu muthenya umwe nyanjirire atiriri ahurire video call akia riu nake nimbekeraga thauti yothe ona ngiria kumuthaitha anaweka yote kabisa. Unajua once mtu mwenye ameshafanywa chemotherapy na anatumia hizi madawa za kansa huwa hatupendi kelele. Hiyo mtakonfirm kwa mtu wa kansa mwingine. So huyu hao ni kama walijua sipendi kelele. Walikuwa wanaweka sauti kabisa yote. Alafu hiyo nyumba haikuwa imemalizika. So unaona pale juu niko na hiyo video yake. Pale juu haijamalizika. Kwa hivyo sauti ya huyo itakuja na sauti ya huyu. So huyo mama aliniambia na sababu naenda kufanywa surgery. Siwezi taka ukifanywa ukiwa hapo. Nitakulipia nyumba. Enda utafute nyumba. Akaniuliza hiyo nyumba uko ni ya pesa ngapi? Nikamwambia ni 2,000 na hiyo tu ndio naweza nika-afford kupata. Juu bado nalipa pole. Siwezi pata zote cash. Na ndio hapo alikuwa mzuri ukimpatia kama ni 500 kama ni 1000 ni hivyo. In fact hata mimi ndio nilijiwekea mlango. Kuna msichana alikuja kunichukua video kwa hiyo nyumba. Mlango ni mimi nilijiwekea. Kama anaweza kaonyesha video yake ya mlango, mimi nilijiwekea mlango yangu. Na mabati moja juu. But hizo pesa randi ndio anakata kwa nini? Kwa rent. Sasa huyo mama nikamwambia nimepatiana makaratasi yote but ninaenda kuchukua ripoti tarehe 7. Akaniambia nitafute nyumba alafu nitafanya nini? Atanilipia. Mimi hiyo nyumba kutafuta nikapata huko chini. Naye akachelewa kulipa tukakaa tu. Hata nikaona ni kama ilikuwa jokes. But sasa baadaye venye nilipata hii nilimwambia tu video call kwake. Nikaona hashiki, nikajichukua sasa nini voice message. Nikamwambia naenda surgery. Sasa kumwambia naenda surgery akatuma pesa. Wakati alituma akaniambia nisifanyiwe surgery nikiwa mahali pale. Vile tu uliona kwa video. Huyo mama amenilipia hii nyumba kwa miezi 4. Huyo si ni Mungu? Sasa wakati nilihama akaniambia nataka kuona kwako kwenye venye kumekaa. Nikachukua video tukaongea naye akiangalia akaniambia sawa. Mimi nililipwa na mama ako Ethiopia. Ethiopia ako UK. Huyo ndiye amesimama na mimi kwa hii nyumba na nashukuru Mungu. So yule mwenye alikuwa ananiwekea makelele ndio iniumize kwangu ikakuwa faida. That is very nice. Otaguo tukugaga mwiroreri ni wakiona dawa iria Rachel arakinywa agikorwo wi hau na no wende kumunyitirira namba yake o ringi mihure hau ona kana ungienda kumenya ahana atia no we namba yo umuhurire guko gwiciria thitima ni gucoka turahope thitima ni cigucoka nigetha thimu yaku ikorwo on nigetha mundu urenda gukuhurira ni agukuhurira na mwaranirie na mundu ungienda ginya guconfirm uria ukihana ni agukuhurira hau mukiaranirie nake. Rachel tugacokia ngatho muno ni gututekeria ginya guka guku ihinda riri we situation eno ya medication riria twari nawe ndwahanaga uguo na tugaki hope ati uguo wakonkire kana uguo wahotire kuhurana na kansa iyo ya mbere ona eno ni ukuhotana na Ngai akorwo Ngai nigetha egocithie nawe muturire-ini waku. Nyarari tukirikiria ndirona ta hena undu ungi ngukorwo ngiongerera no tucokirie ngatho kuri Rachel na tumuhoere maundu mega ona hau hatigarite Ngai no agukorwo agiguririkana na ni akwionania na tucokere o ringi mwiroreri angikorwo urerorera video ino ni wega ukorwo ukihura
na mbeo ya Madam Rachel ũngĩkorwo no ũhutio nĩ thĩna wake. Kiugo kĩa Ngai kiugaga mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai akoragwo akĩgwatia ngwatio. Nĩ wega ũkorwo ũkĩririkana Madam Rachel na kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo, kwĩragwo kĩndũ kĩũru no gĩbungo. Nĩ arabatara gũkorwo agĩthiĩ thibitarĩ gũcekwo rĩngĩ, nĩ arabatara gũkorwo akĩrĩa wega, ena mwana ũrabatara gũkorwo agĩcoka thibitarĩ, na koguo ngakũhoya o rĩngĩ we wĩ no ũhoti korwo ũkĩmũteithĩrĩria kũgerera namba ĩyo yake ĩ hau. Madam Rachel no nyende ũkorwo ũgĩcokera namba rĩngĩ. Thengiũ mũno, namba nĩ 0721 255 143. Rĩtwa rĩroka Rachel Kariuki. Na Castro ngwĩciria hau nĩho tũgũkorwo tũkĩhingĩra interview ya mũthenya wa ũmũthĩ, na mwĩroreri ngũririkania o rĩngĩ angĩkorwo ũrerorera video citũ na ndĩrakorwo subscribe na nĩgetha hĩndĩ ciothe no hinya notification bell nĩgetha hĩndĩ ciothe tũkĩ-upload video njerũ ũgagĩkoragwo kĩrĩ wa mbere gũkorwo ũkĩmĩamũkĩra kuma gũkũ gwa Gĩkũyũ Flavour Media ũndũ ũmwe na Castro Media. Niĩ njĩtagwo Nyarari ya Mũrang'a. Nĩ ngatho.